ji bo şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu 7 sal sezayê zîndanîkirinê û qedexeya siyasî tê xwestin. Serdozgeriya Stenbolê derbarê şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu dozek nû vekir ji bo Ekrem İmamoğlu bi tometa gefli dozgerek xwariye û sivikatî kiriye 7 sal û 4 meh sezayê zîndanîkirinê û qedexeya siyasî xwest. Di doznameyê de tê îddia kirin Ekrem İmamoğlu gefli dozgerekî xwariye kesên dişerê dijî terorê de jê cihgirtine wekî armanc nîşandane. Ekrem İmamoğlu piştî doznameyê got Erdoğan li şûna ku bo hilbijartinê derkeve meydanê bi lîstikên ser maseyê dixwaze dema xwe dirêj bike. Belê egera zîndanîkirin û qedexeya siyasî li ser şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu nivîskar Ethen Mahçupyan ji Stenbolê mêvanê min e. Silav bote Birêz Mahçupyan. Birêz Mahçupyan dixwazim dîtina te bikirim. Bi rastî metirsiya zîndanîkirin û qedexeya siyasî li ser Ekrem İmamoğlu heye? Ben bunun hemen hayata geçeceğini düşünmüyorum. من باور ناکەم ئەمە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە لە داهاتوێکی نزیکدا. دەسەڵات بەهۆی ئامادەکاریەکانی بۆ هەڵبژاردن دەوێت ئەمانە دەستە خۆی بگرێت. هەر بۆیە لە بابەتی سیاسیدا دەوێت هەموو شتەکان کۆنتڕۆڵ بکات. لەبارەی سیاستەوە داوا دەکات ئیمامۆغڵو دەژیر بکرێت. ئەمە تەنها لەسەر ئیمامۆغڵو نییە ئەم داوای دەستگیرکردنە. پێشتریش لەسەر جەهەپەش دەیەوێت سیاسەتی ئۆپۆزیسیۆن لەلایەک دانێت. واتە چێ دەبێتە کاندیدی سەرۆک کۆمار. بەڕێز ئیمامۆغڵو تەنها لەسەر ئەو نییە. ئەم سیاسەتە لەسەر کەسانی دیکەی سەر جەهەپەشە. هەموو ئەوانە جەهەپە لەگەڵ ئەمانەدا ڕوبەڕوو دەبێتەوە. ئەوەی ئەمن دەیبینم بە شێوێکی زۆر خێرا محکەمەکان داوا دەکرێت دەژیر بکرێت. Birêz Mahçupyan yanî li Tirkiye behsa normalizekirina siyasetê de hate kirin niha piştî demeka Kurd ev yekekî ku bi temamî winda bûye. Ti çawa dinirxîne? Şimdi iktidarın kafasındaki لە ئێستادا دەسەڵات وا دەیبینێت لە نۆرمالدا ئەوەی کە دەسەڵات دەیبینێ ئێمە ئەوەی بیر دەکەینەوە ئەوە یەک نییە. ئێمە داوای داواکاری هەنگاوی بەس دیموکراسیکردن دەین بەڵام دەسەڵات بیرەوە دەکاتەوە تورکیا خەیاڵی تورکیا لە بیرکدایە. وای دەبینێت کە ئەوە گرنگ نییە تورکیا بە دیموکراسی بکرێت بەڵام ئێمە دەمانەوێت دیموکراسی بکرێت. ئەو دەڵێت نۆرمالە بە دیموکراسی نەکرێت. بۆیە دەسەڵات ئەو هەنگاوانەی کە ناوێتی لە ڕووی ئێمەوە ئەگەر ئەمە سەیری بکەین بەڕاستی وای دەبین کە لە دیموکراسیکردن دوور دەکەوینەوە لەگەڵ ئەم هەنگاوانەی دەسەڵات ئێمە وای دەبین کە دوور دەکەوینەوە لە دیموکراسیکردن. Birêz Mahçupyan niha atmosfera siyasî li Tirkiye tiştek û salê hatiye. Niha mesela Demirtaş hepsê de ye. Eş tere bêjin hev seroka HDP'ya berê hepsê de ye. Qeyyûm li ser CHP têne danîn, qeyyûm li ser şaredarê HDP têne danîn dikevine zîndanan de wekî Ahmet Özer şaredarê Esenyurtê. Yani atmosfera siyasî li Tirkiye çima ew qas hişk bûye gelo ev nemetirsiye li hemberê demokrasiyê? Tabii bu iktidar bunları yapmak istiyor. بەڵێ دەسەڵات ئەوانەی دەوێت دەسەڵات خۆی ئەوەی دەوێت دەیەوێت ئەم هەنگاوانە بێت. من وای بەرسم لە ساڵی 2025دا بەم سیاسەتە پەیڕەو دەکات. ئەو سیاسەتە قورسە پەیڕەو دەکات. دەوێت هەموو شتێک هەڵبگرێت ئەوەی کە لە دژی خۆیتی ئەوانەی هەموو شتانی کە باست کرد دەیەوێت پەیڕەوی بکات. کۆمەڵێک شتی دیکەش کە دەیەوێت پەیڕەوی بکات لەبارەی دەژگیرکردن هەموو ئەوانەی کە باستان کرد لە هەموو ڕۆیەکەوە دەیەوێت
istemediği hiçbir şeyi bırakmak دەسەڵات دەیەوێتن istemiyor. ئەوەی جێبەجێ بکات کە خۆی دەیەوێت. Bu iktidar ve belki de daha sonraki لە yıllarda ساڵانی داهاتووشدا kendince hani daha sempatik ئەو bir سیاسەتێکی tutum خۆی izleyerek دەیەوێت seçime gitmek پەیڕەوی istiyor diye دەکاتن düşünüyorum. بەو زۆرەی Ama کە bu خۆی yıl, دەوێت من وای بۆ دەچم yani بەڕاستی kimseyi kayırmıyor, هیچ کەس سڵ لە هیچ کەسێک ناکاتەوە davranmıyor. Hukuk لەگەڵ هیچ کەسێک tamamen تاوت araçsal bir şekilde ناکات و kullanılıyor. دانانیشێت Ee, بەو جۆرەی کە tamamen خۆی دەوێت iktidarın siyasi هەنگاو دەنێت projesi پرۆژەی neyse سیاسی oraya doğru دەسەڵات gidiyoruz. چۆنە Bu da خۆی daha ئاوا fazla پەیڕ دەکات sertleşme, ئەمەش daha fazla kutuplaşma, هەنگاوێکە بۆ ayrışma ve زۆر de ڕژدبوونی daha دەسەڵات önemlisi بۆ kamusal خراپبوونی alanın دۆخەکە susturulması, بەڕاستی bastırılması demek. Buna karşı gelenler hemen zaten ئەوانەی کە لە دژی soruşturma ئەو görüyor, سیاستەش gazeteciler başta. یەکسەر O yüzden de bunun دادگا bilinçli bir şey olduğunu görmek lazım. لە دادگاوە پڕاو یاساییان بۆ دەکرێتەوە هەموو ئەمانە نازانین بۆچی دەکاتەوە بەڕاستی ئەوانە ئەنجام دەدات کە خۆی دەوێتن و Ona göre mesela analiz بەو yapmak جۆرە lazım. Ona göre هەنگاو muhalefet دەنێت. etmek lazım. برێز ماچوپیان gelek vekirî dixwazim bipirsim. Yani gelo armancek heye ya desthilatê ku Ekrem İmamoğlu ji siyasetê elimîne bikin. Nikaribe bibe kandîdatê serokkomariyê lê Mansur Yavaş bibe kandîdat. Siyaseteka wisa ya desthilatê tu dibînî, tu çawa dixwîne? Ya taktiksel olarak tabii ki bu بەڵێ söylenebilir. بەڵێ Çünkü هەر وەکو باست bütün کرد بە bunların جۆرە doğal تەکتیکەوە sonucu, بەو ڕێگایە هەنگاو دەنێت Cumhurbaşkanı adayı olabilecek olan کاندیدی İmamoğlu'nun, سەرۆکۆمار ئیمامۆغڵ و hukuksal açıdan دەیەوێت bunu قەدەغەی yapıp yapamayacağı سیاسی sonuçlarından بخرێتە geliyor. سەر Yani واتە bir davası varsa, yargı پێشتر devam ediyorsa, داوا یاسایی لەسەر o تۆمار zaman کرابێت belki de ئەو adaylığı کات engellenebilir. دەتوانێت قەدەغەی سیاسی بێتە سەر و Taktiksel خۆی olarak کاندید tabii ki نەکات böyle bir, بۆ ئەم hedef پۆستە olabilir. Ama بەڕاستی ben ئەمە iktidarın دەکرێت hedefinin هەروەکو daha geniş تۆ olduğunu باست düşünüyorum. کرد CHP'yi politika جاپا üretmekten لە ڕۆی alıkoymaya سیاسەتەوە çalışıyorlar. CHP'yi دەیانەوێت tamamen دوور بخەنەوە Cumhurbaşkanlığı üzerine لە düşünmeye ڕۆی doğru کاندیدی sevk ediyorlar. سەرۆکۆماریشەوە Yani kim دەیانەوێت Cumhurbaşkanı adayı olacak? ئەوەی کە خۆیان دەیانەوێت ئەوان کاندید erken بکرێن seçim istiyor. جاپا داوای Çünkü bütün هەڵبژارنی bunlar پێشوەخت ancak erken دەکات seçim olursa CHP'yi ئەگەر yarayacak. ئەوەی Şimdi erken جاپە seçim بێڵێت olmazsa هەڵبژارنی پێشوەت ki بخرێت olmama ihtimali daha fazla. بەڕاستی O zaman لەوانەیە CHP قسەکەی boşu جاپە boşuna, نێتە ئاراوە kendi iç کە داوا دەکات meseleleriyle هەڵبژارنی ve پێشوەخت hukuk بێتە ئاراوە meseleleriyle uğraşmak لە zorunda ڕووی kalacak ve de جاپە Türkiye siyaseti پێویست üretmekte دەکات کە لەگەڵ ئەو gecikecek, بابەتانە خۆی zorlanacak. سەرقاڵ بکات ئەمەش Mesela دەبێتە هۆی Türkiye ئەوەی کە seçiminde mesela bir Suriye خۆی بۆ پۆستی siyaseti سەرۆکۆمار var نەتوانێت mı ئامادە CHP'nin? بکات Şu anda bilmiyoruz, yok. ئەی نازانی Bir کە Kürt هیچ siyaseti var mı? Bir Alevi هیچ siyaseti var سیاسەتێکی mı? جاپە Batı هەیە dünyasıyla نازانین ilgili bir لە ڕووی siyaseti var mı? Mesela سیاسەتی Avrupa دەرەوە Birliği هیچ konusunda tam سیاسەتێکی هەیە olarak ne نازانین düşünüyorlar? چۆن بیر Bütün دەکەونەوە bunları biz هەموو bilmiyoruz. Çünkü ئەوانە CHP ئەمە bunlarla نازانین چکە uğraşamıyor. جاپە Bunlarla ناتوانێت لەگەڵ uğraşmaktansa ئەوانەدا hukuk خۆی سەرقاڵ davalarıyla بکات تەنها uğraşıyor لەگەڵ ve dediğim بابەتی gibi یاسایی خۆی سەرقاڵ Cumhurbaşkanlığı دەکات adayı ئەمەش seçme دەبێتە هۆی prosesiyle uğraşıyor. بابەتی Ben stratejik سەرقاڵکردن olarak بۆ iktidarın کاندیدی tam da bunu سەرۆکۆمار istediğini دوور sanıyorum. بخاتەوە Yani CHP bunlarla واتە uğraşsın. جاپە خۆی CHP لەگەڵ ئەوانە alternatif سەرقاڵ bir بکات proje getiremesin. ناتوانێت CHP بۆ Türkiye'ye سەرۆکۆمار alternatif خۆی bir ئامادە vizyon بکات sunamasın diye uğraşıyorlar. هەموو Yani ئەمانەش لە پێنا İmamoğlu ئەوێ نا evet بۆ taktiksel ئەوەیە olarak جاپە önemli ama خۆی daha ئامادە stratejik نەکات بۆ bakıldığı پۆستی zaman سەرۆکۆمار bence o kadar da önemli değil. CHP'yi bu جاپە şekilde bloke بەو etmek ڕۆوە esas amaç gibi دوور gözüküyor. دەخرێتەوە لە پرۆسەکە ئەمە ئامانجەکەی بەڕاستی سپاسیاتت کم برێز هەما چوپیان ji Stenbolê mêvanê min.